Tribunal Constitucional sukta caja audienciata e internet nintakama hispirachin, hinaspa hanchis chunkatawayuq constitucional mañakuykunata botanapaq sajirun. Iskun horas kimsa chunka minutos niyuq hachikyay pacham hallarirurqa. Iskay waranja chunka pusak niyuq watapa, iskay waranja pichka pachak hanchis chunkayuq yupaychasqa amparo mañaqpa abogadon rimarininwan. Kaytam mañarukurqaku Víctor Hugo Gallegos Villavicencio, hinallatak Walter Jean-Pierre Cortés Solano, Policía Nacional Wasipa, octava macroregión Ayacucho Ica, director pa Contrampi, hinallatak Ministerio Interior Wasipa Contrampi. Pleno huñunakuypim botanapaq sajirunku kimsa chunka hanchisniyuq amparo mañakuykunata, hinallatak kimsa chunka hanchisniyuq habeas corpus mañakuytawan. Ancash, Arequipa, Callao, Cusco, Huánuco, Huaura, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, Santa, San Martín, Ucayali, hinallatak Ventanilla llaqtakunamanta. Suktakaj audienciam hispirun Zoom likawan, internet nintakama llaqta hatipaykunampaq.